Kinoilam ko Kongres na West Khasi Hill ke Syatan Kruk Sya kat Sem NPP bat yakini la pediang semha daus presiden ke NPP Mikhaya berdairu sembut mitrang ba pestun tensong hakilang mentakasngi ka apnyo tarik risa yopusan hanong stony ki barung NPP kentup ba bolmanding ba 14 son klengkoi ba lamprang nongrum ba thmai bo syanglit bat kui pat ki ba kot sya khat prangot habuklan hari jelang ba pestun ong ba ka jingthe pisa kan soka NPP ban kentiu ya karoi kapar khamtam hakasurok kebalakot sya khasan hajal kro nadu aja khat pra kala plong yakini nginong yalam ke kongres ban jaudut bat banwan yaso sya ke NPP nama baki don kam ya karoi kapar uba pestun ong ba mensyua hakpol belum trilang ba Dr. Mukus Sangma kesoka kala pelut tangkum ba saus pak klul habrok we gejela kajing sina ya kasurok kat ba mentapat nadu usnem aja kat pra kasoka kala pelut jan hadu khasan hajal klul bat man usnem kumbasan hajal klul la pelut ban sina ya kasurok hakajela department ke baper bat pin sanang yo isu na desa kamat yaki kam ke bangan nginang betulut hakawei pakawei kasnong bat hakawei pakawei ka constituency kabaha hangne hapo West Khasi Hills Jompi ngatrai ngesu petken mau kendiat kasrok nanong stoy samo lade kawei kamati ke bakrau ban yatiplak ngakwa manyatru yapi na mau nilarai pansna kasrok pan pemiang tianong jeri balengi kwa banle kemudian markan ni kan dei ka economic corridor kaban connect ya karanikor kaban connect sya Bangladesh bat kaban connect ru syapo South Karo Hills barokawi bat kane kaban omduna ya ka lais pa klur kaban invest kane kalong kejementoy jongka West Khasi Hills barokawi ngatarai ban yakren ya bijing sisa 4 don sorka ngadu aja Jakarta kabala ban pelut por ban pelut hakalenti kasengke 4 don sorka ngangla don ka sorka nu aja lai dei tat hawa Jakarta bat hadu kan ka klip mat ka babenta baka jing pelut pisah kabe dei bat ka surok Om Dunasyu ya ka khasan hajar kulo ken mapi kata akan mau hat ko porlong CM u Dr. Mukul te ke jige bunkam ke jige turut kli jongi banio skim akan mau sisis dan mengi ajing ken kabapun saus pa kulo kabagi bes hakamalek megala jongi paro ko ya terus sektor mentang ha ongi pi kabakhendiat san hajar puluh bikin dia okum lo kejik kejik teh bat katai ka pelong alex ken kijong babor ba ijau dut hab kadu ya join lang balanya join namar mengidon kap ya karoi kapa dei na kata daw mo pingam don por banjer kerteng di sektor di babon ba kabagi lale kabagi ndang le Temreng nangek sken kombang ong ya pi kipat ba jong jelam megala jongi kin sayo yakini ge ba nama leno bengini perta hasrok tam kat syutur da leno ndo jumul bat leno ru ban ong ya gecak penriu ladang imla ban le yakah nabaran keren kak tinjing kila podor bahanta basuk bahaban ong ba lenga ong ya pi ai baka kam juga parti NPP kan keren kamjang ban ya kita kiba syupen pau tak kejenha hakman jongi kipat ba joka jela jongi barokawi tengah gua suban bun ketin kum mengoong ipi ngidang don ke program haka bengi habat pendep rengkap lem baru
local MLA chongi